Сунтардағы технологический колледж жону массыны үтіргі өретен келі. Олар әр автодром біліңген дебілге петтәбәтінен лицензиялары бұғылан өрақ тоқтан тұрар. Салғы Сунтардағы корреспондент кепсір. Сунтарга технологический колледж орто үйрәгә берер, онна масыны ытарга үйрәтер соғотоқ үйрәк кыһата болар. Быйыл әби үйрәктәһен министерстватын үбүләһененнән билеңи ирдебилләргә әппеттир автодром тутуллан үйрүләк быһыга майгыга арылынна. Колледж директоры Тамара Казакова бәйте сүйрен көтөн автодромы бетоннатан салгы үлелир кыхтанна. Министерство битол калганы өйдөн илтиментен каччы тыран. Он хети биге олуспут. Көмөлөһөн генете хәп эти кыттыганнар бу автодром ирдебилге петтир гына диемит тутту бүттене хәп. Сыл устата колледж лицензията тоқтан соппардар мирнейге нүрбаға баран права туттаран сырыттылар. Билеген лицензия ылытын түргетитер соруктурар. Бахалык бут Анатолий Васильевич Григорьев бухыл хагалныта министр кытта Дмитрий Евгеньевич Глушколун соглашение төһәрсен тураллар. Бу бир хаяскага хонтар скай технологический колледж хайдытыгы рөле хекбиттен. Ол бу бир үлетин түмүгө бу бүгүн келен үйнен келле. Бедерәтчик Нюргун Афанасьев үле түргенник барарыгар колледж студентлара онны үлеһеттері көмөлөспүттерин мактанан белетир. Нехиле кытчаттара үләгә манны көктөк боланнар үле ситихиләк онна тахарылах. Маннык жоннордак бутта минкен туттабын. Маннык чаттардак буттан, маннык таритте халачлардак буттан. Он эннигер ода киндер үлелерге ситихиләре барам. Онна главное здоровьену. Күйе оттыкта мантаныла лицензия берилиннагана Сунтарга права ыларкык бар болу. Нюргуяна Григорьева, Радомир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар.